Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Komperkhat pen jong sekarang dia gi penban baka kwa pendon kam dak waipat ke bor ke jing tombor ya kan ke generation ke jongi ni hapanya kran ban ya kli ya kisuri haswa bakum ke jat penreu kan sak klun hak kata kari sensar jong kari India tiba bon ki kli nai perkran pen songsit nai kran kita kijing pen anti Indian handai ngasong marong nyam semlakran kan ulo ke jing persya ya takari India hari iklan gakum kapaket takasri pulang do orang senam nadu kulong kuma apo jong perih nyotra hari akom kene ka po kham tam kitkot jong ka chai pendreu kitkot jong sang pelang ka fair nginam do jong kermen nginang perhem jaka cingyat lenti ban dawai tikimat dicura kipada hok kapa ngi angnut ban ngitrang bakini penlong do long senam apo jong ka chai pendreu jongi hakini khandiat sengi hakas sengi ba kalang khu ngidap sisnam jong ba seres terfil tangkiu ujengas ketri barem jong ka chelasi nadu mastep ladom na phu denga hilat niam mano kinangilam ikisu tuban lech tu ka jingalang ti po mulai petropom laptha ru bandong nai keren penset yo sami kijing klumar nai aiding kita ka jingalang sami kijing klumar ringa kwa ban sai ban jubak mantaka sngi kalong ngenyep teng ban keren penset ngenyep teng ban aiding nam tapan sekri ya kari bagi cai pendru panlang kita ki sama kita senang panlen nanti nam ta kamyap kam em jong kari bagi cai pendru brokowai ngakran ya kata galong datali bian kita kebetulan kaan kam semlah trikam kapiang kalong baik kahok datali kinunu kibaret ulok ulak lanjau ba kini kinong le kambian kipan kenya kan ngawan kawan ke cingkeli kelong mano berpensang yak penken ya kan penken kelong bad anya penken mengi upat ba kitra dai te muluk ngasang balong idon ya kebhak ka ikhtiar kabor ke jongi pen persno lara kita ki basyong kabor khamtam kinong sensar jong ka jala kibla pat ba lapan kopi ku mohor ngakwa ban kren ka basai na yela kai bek isu jong cai penreu bat persang ban jalam bakla yak dokum nei goptai namang asu thu kini kisni la persang ya ban pen pejano la persang ban ong ban thetino ya takimat jing dawa jong cai penreu idondu kinong mi khmat kibong labiang ka kamram ngila pendep lag jong kamram bangilah pas kata ka resolution namta ka ALP handrai ngasaong husiar holok hai holok kacing renew ya ka license jongki kala ajan nyapan bu kucing keli atau kata ka resolution hakasni ka partai juno gandai kaan kadang dai tangkerai baka sarkar jela ka kubur ya karai jong pai ba ba jing dawa jong pai ba kade kamram jongki baje tiat jengkang sepot nong ba dan hiban penolong ya kita jing mulut lada kiong kata kade kamram jok sar dia ban tekti kade kamram joki balik anting so bandong kinong mikmat nakajala jongi ru ihapan simlang ka jikit kli ko kipari kipardo prasnam ngakwa ban keren ya kewaipat kamat kamtam apok kacong kajala kacongi makipun kipo kecing keli gini kisngi kaman le rangdan bakali ayu kaki esu bat kwai kiseng balang kerle kasorkar India kalapan kre banyak syakmat banti urnium kasorkar India langba kasukar jala kalapan kre pandan poi ya kan tiral apok kacong kajala acongi ngakwa ban ong nakabasay ngam don kam lantiral ngidon kam yikian banjira ngam don kam yakatam peruspa askar dia ringdon kam jak cingim jogari bakacak menreu brokowai kilo ki bakta ki persang banjalam bakla ki pernah ki agent jongko sukaran dia na jongko judicial ngakua ban ong nakabasay kan mau ngene sakmat ki khot pasit rahem jongko cak menreu kin sajuba om dak aktien handai kin juba dak kam kinyo labiang
Hilong kenyang kongo bagi samsi sang kemut. Jom kita ki sarkar Hindustan nang thi na po Delhi. Ngakrannya kata, kita bom pikiran kumar pun syatep kias, ong ai kan thep. Kacingen kanam kot aslakan daw, kasadon ka akhir ka Steven Bishar. Ubreu dai tang ubreu, ki an breu ki tang ki an breu hundai. Ni dai bentien kan ye ki an lei. Kepakane kari nyo trap kacungi kari kasi bayar sungi ladong rok long senam tak kacing mayan blai pla ati hangi kilong mata panyadaya kata ko kisamla ki perok par senam ngam syem syubun ni kapor hanrai ki ai kimat bakagan hon leso apo cingalam juba asambel kala persang kadla kajai ban ki ban sar ban pensau na kapor syupor saksokan dia hanrai ngiui kasokan dia kubro ka persang pat banjai de kongpong ban tombor yak ta kasur jom kita ran temlok hanika than stilam ngi brokowe lana kita kisamla kita ni temlok pada kin nong keti ban sumaria ka ngasumrong ngen yai teng ngi ka kam ngam de man than yong ngam de ban sudu jengkeman handai kat ngidang ring man siam hak nasla jong pertai ngi ban tep bakane ka penta ka chonga ka chongpi ngen yang banyaki ngen yang banyada da kalanti ke badai kalanti ke basai habasyat habasai ikram syem ya kalanti bangan king atir ringi syem ya kalanti banyelong ki atir nam takari bakacat penru kawai ublai trai kan rat on kerku yang i bai buai ya piki samla ai baki perdo parasnam ken kela ka bomot nang desa kemat ken pensno ken syem lang ya kawai kasur bakom gajat penriu ngidon la chong ka paket kom gajat penriu ngidon la chong ka hok bakom gajat penriu ngidi hok ka hok lingi panyai persngau pan ya kacingada pan kacing rusngan nam ta ka lawai pat ka pateng ka man swan pat chong sngai mengilong ki kenra hal jom gari